Selama sita musule sia paiman si dupa kaboro lante penanda bisaran na matua umpamatan na pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Ya tu kada na matua lata bahasa sia lata rangilan te atu ya te dia lamai penggauran na mintu rasulu pasala sang puluanan angka misa saya lako karua. Penggauran mintu rasulu pasala sang puluanan angka misa saya lako karua. Apa dolo lata nerangis ya latanan untuk ada napuang mai komi ta masambayang tukukan dia lo malabi mi opuang usorong ni teka tuangki batang kaleki minda di Korean sumangaki untan data siki tu dia nak mamasian mi pak kaborok mi sia kamakuasan mi tontong ki perasai la teka tuan iya teh laki basa tu kadang mi puang pena masalo tunduikan ni solanasang ang kita ndai patu borong naki pogau ilan katuangki lan sangan napuang Yesu ki masambayang. Amin. Penggorana rasulu pasala sangkulanan angkaan nan nakua. Nao lalendu mi tu tanah Frigia sia Galatia. Belanna tangga pena masallo umpokada itu kada dio Asia. Nah dipakondi lamisa kada nakua ma anggena. Silu salanasang tu dikaboro ilan puang Yesus Kristus. Den misa serodadu malute sia mapato mabalili apa tay anna dipaturu bak tutang unala katanan lan misa kasirarian iya te yanna te dadi belanna tay anna buda bang diparalui tuto malute lama balili sia ganna mo tu surudadu la turu lan kasirarian iya toh. Ya tu surodadu malute mabalili ya to tak anda tarimai tu karatasan iya to kumua tanglan nalai kasih katulusan tanglan nala katanan lan kasirarian iya to ya moto anda paparruki si anda pak peparukuan itu kalena la turu lan kasirarian apa ya tu surodadu ya to tanya balili itu natoi sangadina misa pakdang belanna nala karatasan salah tutai anna si turu kamalutianna napourungi mate tu surodadu ya to lan kasirarian siulu kaboro lan puang Yesus Kristus ya tonna ponoi pena masallo tu mintu rasulu bak tu pasikolana puang Yesus di ben mi kuasa la umpak piambaran kadan na puang lako tau singa ya tu yan nato napo banang ana usat tuan duka kale belana di ben kuasa dio may puang matua di ben kuasa lampak piambaran kadan na puang matua ana po banang ni usat tuan kalena nasanga kumua pakulle mo solanasangi apa moi ana susito ya tu puasa natarima dia mai puang pena masalo taera ana disorong kumua lana pake temai rasulu situru pak porayan kalena sangadina lana angkaran situru pak porayan sia pangatok na puang matua ya ke la umpak piambaran kadan na puang matua tu mintu rasulu ta eduka andala umpokada punala bangri tu kada napak piambaran sangadina la unturu pak panunduna pena masallo bak tula si turu tu diona kadanna puang pena masallo laku kalena solanasang si patula na tandai mintu rasulu tu maanggena diona kalena bak tu batasan pada diri mereka anna birisan umpokada karena puang matua si turu atoran na puang pena masallo dikua anna malabi sia kalelian tu sanganna puang matua silu kaboro lan puang Yesus Kristus susiduka moto tu kita lan usoyanan ni tu pak kamayan lan tekatuan ya teh paralu lata ampui sia la tuo lan kaleta kumua ya tu pak kamayan di pogau tanya belan nakamalu teanta
sia tania belanna ka manaranganta sangadinna la ta angkaran si turu pak korayan na puang pena masalo sia la ta angkaran duka lan pak panundukna puang pena masalo. Amin. Tonton bangki peta ada kumota subscribe te kanan na puang sia tabagi lako sang mane sang baineta ana sabuda-buda na tu tau untan nai sia tarima puang Yesu kurre sumanga puang umpasake koni sulana sama. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.